Rather from Mobibia Kaba. Now, story radio, Miss also be subscribe and our like and our share. Our emergency Ghana TV so. Now, enter in common so. Me famoko eye ababa we bia me can be say emrama ho kwan say Ghana bi Ghana form rantie binim se mutu kwan ko outside eye abrochira emrama ho kwan say muja moyere ana the enter me bisa say nyina ne say eye abrantie bi atukwan akoland na to say we Ghana eri ni nebusu nyina wo ho a onfa ne yere hu se ne yere be de so hu ne yere put say ball bi any soja ni on the or say abortion kwan no beye na nye story ya ka menim se soja ni oye abortion soja ni bi ama na yiri edro anoma adofo ye konkoshe moja tu ababa we any ya wa ofem so the yankom mane ba mesa kire ma adwen e wa kire bio mentonko ya na antina na o say na o de ekọ to fa o de ekọ Epacha na me demo ko Holland. Exactly. When you bresa o de ko Holland. Pa. When you bresa o de ko Holland. Sa. Pa. Holland for Chrome. Just why? You Chrome. Right, tie. Udin. Me pacha your friend me Cynthia. Okay, we are here too. We the antenna boko. Enso anya boko sa. Be me bi na epesi osisi me. Na be the masem okay sisi nko de foto nchen concept no so mame masem nyina ne say be ma bi wo Holland abrochimam emfie nsunie e na obeye so obeware me okay nti oni matena mesa mo na dwemra ha mesa mo esa na ma confuse no afi bia oba nti oba na okohu mabusua ekotu insama abusua no se ne yere ne me obaware me abusua hwehwe no a yen hwehwe ni mfiri ne ho afede me ne na tena oba nti afra se wa ama mantene nka nti mi frɛ na enko ede asem na esie ya nti kwa mi wiafe mi frɛ wa enko be ma no so de kwa mi wiafe dodo na o mo de frɛ na yeke ofiri breman Kumasi Bremai eja broni e wonya ne ba bi ko ne ba panyini kwa me wiafe na sam na mekan nti Bremai fo nyina nim kwa me wiafe ya meka na asemi ya ye frɛ ni ki ni nua ba de Teliza na ya ko ni mame nti me frɛ na enko ede asem na esi nti a me frɛ kwa me a enko ena me frɛ onua ba ko bo na mani ni nua ne frɛ ni Solomon oyesofo me frɛ ne bo na mani sadadi menti kwa menka wasemi so mentene nka ena msi ede asem na esi wasemi kura mentimi hu o me frɛ na enko na msi you September last year nti edidi mo me frɛ enko na gese me hu de menya me ho na nam sofo bi sunsu na ma me hu no ena me kɔ bɔ na mane na msi dada me frɛ kwa me wiafe a enko ena wase adan fa ne number ne mame so me frɛ no afi wono so frɛ no a wase me drive me frɛ na chese eya say adinti na media me frɛ no a enko no de ofrɛ na eko afeti aso bi papa ne frɛ na omfa na so wa block me ne papa ni nyina alai na wo se de be ne enko abusua ho ne enko ba amane etimi ni nyina si mu koi na abusua no ho e wo breman ni nua nti ye koi ne ekobo onua panyini ye frɛ no Francis ye de kotu nanim na wo se dada na ada na o meka hwe nkyere me wifi anam se dadi minim de asie na Solomon na me bona mane nti na ema me maaye no na wosesa na mse ai na wose ne me mfre Solomon na wo mra ne yemfre ne hwe na minim ne number ena me see you ye free Solomon ne frɛ no Solomon na ama ye tena ho a wa ama ena me papa ne se ne ye enko ye de abeto monim nti ye hwe mo ena me see you ne ye dane ye ne ye ba mi bedru fie ebo be 4 o'clock na Francis na frɛ me say ma frɛ wo kun manya no na minya no wo se ne phone say nti onya wo number nti me de wo number ama no na msi yu mate nti anumra no wa na wo san frɛ me wo no papa na mu kwa me wiafe na wo Holland na mu frɛ me ana mse kwa me na den wo se me phone say ye na wo hwehwɛ me na hu me ana akogu mani ma se a kyerɛ busua se me mfrɛ wo ana mse ase wo de nyame na busua na mkɔbɔ wo mama ne wo busua na makɔbɔ wo mama ne na yempo se asemasie na manfa nkomi fie na maba wo nuamo wo se an se sa na wo gu mani ma se na mse
eti me de me nyiri bibia nkomi mu ma nye bibia bro nyani mu me yimani ewo na wafre ya kasa ye bibia wo fon so de oba me be ma ye bia ya da wo fon so ye bibia because me nsa me de me kunu no ya me ne netie ye bibia ya kasa afede January ni mu nsa frɛ no a onfa biem na hye so wasa ya me sɛ de wo ye first ni biem na me se a edi asɛm nie me frɛ nkɔ na me kɔsan akɔbɔ onu am na mane sɛ ada bi ye hu de ekɔ a kwa me yafe oyesa na me see you afi me frɛ me ya nkɔ me bisa onu am na so ye frɛ na ye nyano na me see you enti March 14th March na wa cancel kyerɛ me dadaada last year akora che e na okaje me se ni nua Solomon no o ba ba ye wedding March no enti na se mabo date na to ho enti sa 14th March no enumere na me se me kɔ akwa hwe se ade achi hifa na sorry dan ben no mo ye wedding ni wom na makwa akohu e na me fa aka ti me ti taxi man na mkodu bleman afede na je sa me menda no na ye onua no engagement na me su minim ti man kwa me menda no engagement ni bi afede me kodu fie wa me tika mu me fiti ye na me nsa busua ni nyina ahia na kwa me wiafe na wo Holland na entimi me frɛ na enko na busua ne se wo munya no na wote ai frɛ ni mu fie ho ni bi aya dwa na kwa me wiafe ni timi wo bi adua na che se ade na busua ye omo niafo omo ye me a me hunu de omo ye me na me tina ka ni bundi na mkacha driver ni se me sere nko biem wo de me nyina he ya na me ya ade na me frɛ Onia Francis na bibia ba yakobo na mane no me frɛ na wo se me Kumase na me wo sahwi na Solomon ready ni nkobi ana me se da ade na Solomon ready ni nkobi wo se me ma me de na kona we ready de me nko ana me se sa ene me wo mu fie me po man kampa me na hu se me wo fie ho ana me se na hu se hu nua kwa me wiafe aba na wo mu fie ho enti na ma me frɛ wo na wo se hu ni ho de a mate enti me tra ka ni mu di ba 30 minutes hwɛ de wo mu nyina abusua na anuafo ni nyina ye wo efie ho no na me ye di na mka che driver ni sɛ me yesa na ni ani nkɔ na osiwo ti wa na me frɛ papa na enam no suma mi hu no ne me bra mo mpanyifo nyina me frɛ mo bɔ mo amane na mo se anya bibi kɔso ɛna ye ni enti na ka so yi ho di kyerɛ wo mo na me se sa na me kɔ ho ti me hwɛ ta na de asa na me gya na me se na me made a kye anapa enti anapa bo no nsia pepepe na me wo no so ba wo te so ame crop 600 enti wa na me ebo sesi na che me wo fie ho me kɔ na wo tinika mu kwa me yafe na ya wo Amsterdam na nti me frɛ na enko no sa wa baga na che se wo efie ho tinika mu ohu ni na ne ya mahye no anti si na ba ya wa ha ana me se enti kwa na wa baga na wa bra minnim se wa baga na afi no wo hwemanim o se me ho ya onwanwa ho na me se dia wa ye no eya me wonwa ebu me nti ase yeso se woti ma ba wa bra minnim se wo Ghana ha afi wo se na da na wo ba wan frɛ me ana me se number ba na me frɛ mu sisuo me ni number bi a me frɛ me number wa block no wo ba Ghana so me ni number wo yisu wa ha eti mi gina ka no no so tika ni na mi gina ho na me hwɛ nanim be 30 minutes de ni obi ankasa ne yonko ho na me hwɛ nanim eti mi hwɛ ni di wo se ya wanwa na me se de wo ye na ye me wanwa wo se untimi ma obi ho wa bra wo mfrɛ no ene ye kwai na ho wo me de me untimi wura ho me wo visitors untimi wura de wo na me se kwa me di asem na wo ka kyerɛ me no wo se me se kɔ untimi ma e wa bra wa mfrɛ me nti kɔ mi gina wo ni di afi na me ra ho me ho na me hu de me nya nipa so ofie ho me mpese be ye dede e na kwasi ada na pa no me dan me ho eti mi firi wa na me sida bi de akwai mi ntinye ma ase na me kɔ wo ni ama no ho e kɔ bɔ wo mama ne o mi wa no ni ano so wa me firi no na wo so wo se hwi no na je so woni mi se ma ba efie ho no aye na me foro ka kɔ bleman ho me kɔ ye wo se ana pa de o ba ye de wa ha ina na pa de na je so mu hu de o mu nya wo mo ho na me se ai ti me ne ti wa na me se ma kɔ mo kwa ni ya fi ho fie akɔhu sɛ wo fie ahin na mo se sa na me se ai na me se wo da wo ka kyerɛ me se wo nia wo sa hwi enso anya na wo ha fie wo se de na ahuriye obi na frɛ wo ka kyerɛ na me se ni obi na frɛ me na wo shatade blue na wo bra hyewei na mo hyewei na mo nyina mo wa ha me na me ba ha me tika mu me hu afi wo se na me hu de me nka enti na frɛ me na me ka sɛ ni wo sa hwi no ade je tami hwe nanim di o ma fele e wo manim na me hu de o mo hu de o mo nka kyerɛ me na me de me ti wo na mo se me yen frɛ bla o mo frɛ na mo se ma ne nkɔ ni nia ne kwa ne ya fe ne se mane ka kyerɛ Cynthia sɛ ɔnkɔ ni ana frɛ no
Intimate wodi na chese wa no abefre me a wo se meko na meko bo me bra mama ne no msi ene ya befre no na ya hwe ye ni number ofre na enko ofre onuam na msi wo so no abefre no ese me twa wo kwa de bia meko breman wo de bia meko fie ho o mso ka jem se ma me nkwa kwa me ya fifie ho wo so ame ho na bia meko ya da kwa kwa ento kwa ntima me nko me so metie ntime nko enti owa ne jese wo mo daada no mo ye me ne ochina ono on freme bibia ma me ho tiri me so because awale me no na ma wura ma wi a me dia ho hwi yeye nti na mama kama no atuma me ti hodin afi me ti wa ne me na me blase da ko me blase da bi mo ne enko esa na yakonta no woni ya ni yie na me bra mo me ensa ka me ho se yenko afi de ye ko so ame wa yakoya me huse kwani ya fi shedem oho papa panyin so tene nche wo danim wo ho na me ball pin mi na me di anim na me bra mo me nsaka me ho me ball pin mu afa wo hwe me wo grass bi ni so me hwe me wo hu me ohu se me no wa sorry di amerika wo dam ho kiki wo gane na me so pon wa dam ho me wo dam ho ala se kwani ya fi na wo ko ada na wo gane ni se wa fa ba fu ma kitchen a clever okoto ho wo ko ana no so etina mi kina me ye dede wona mi ko hu no ne de na mi bo na ya mi ya etimi de ya na mi ye dede wo se mi ma mi bra ma hu se o se ho nyane ni se wonu wo pie afachiri agyan ko na papa panyin na mi ko to no ne no wodan ni mu no afa mi bra mu nyina wura da mu wo si obi ani da mu hawo mi kwa na me ti ha na da na wo ye dede ana mi se da wo ye panyin adenti na wo se wo kasa mi ya ma mi se kwa no ya fi wo ha wo shatade white ya wo pia fa ade ni mu no na wo ka kire me se oni ho wo si TV na me ne kasa eye TV na mi se wo ye panyin eti wo betimi ni TV akasa amana yeye enye no koreda kwa mi ya fa ha eti oni ni na je se mi ni ye papa ni ye dede wo da mu na me tu mani na me hu sa kwa me afi ne phone e da konwa mu wo ho na me si nipa na wo dwane no wo dwane phone e wa ha na me fa phone no eti me fa phone na pa se me ni papa na hu se me ye dia ya me hu se kwa me afi ne wo da mu ho kiki ana papa ne ya me ba wo pia oni so wo dwane wo ko na je sa ka me bra mo mi ensa no ene ye wo da ni na je sa me so me wo hu kwan se me tina da ni na san se me kunu no oba e ho na me ne tie me ni ma wo fie mo se sie kura me ka sai me ni ma wo fie ho ana me de me ti da mu me ne me bra te ho no se oba ba je ne phone nti ya ti da ni mo e se ne ba boy bi ni nia kitwa ba ko ba ya abena na ba ma phone na da ha na me de ya de me beje ana me se phone na da ha ni wura ene me mafa eti me de kwa oba ka kire ne se me so mra fie na ju nim ba bi a me wo nti wo mra maji na me de me kansa eti me kansa na kola ni gina ho na phone na me se firi ni su ko ana ofiri ho no ko ye eti ko sa ko kan kire papa no eti yeti wa ya trebe mo be 1 hour ko 2 hours na papa ne mai na me se ye bra ya ba ye ne de na me bra mo se wo de mo yanko yanfa phone no ko ba ba baje na me se you ti si kwa so ye ti si fie ni fie se ye kwa na onu so ni se ye pie na eda obi han dan yo fie o sa wo dwane sa no fa kitchen wo no akwacha mine sister ni dem wakwa sister ni dem ti sister ni mi pie na je se wo ba hwe se me de ne phone na kwa na se bi betisa na minini hia afama kwa mi afi mi ka je mi se minimu ufuri hin na ba wura mi fie ba wura me dem ba fa me phone ufuri hin ana mi se kwa me dia asem na wo so minimu nti minini ye bebe wo fie ho na ye ntokwa e wo kikirikiri tikirikiri ni ma se wo ka je mi se ada awale ye force awale force adan intimisu eyemi yesa oyemi sade no wagi mesi wo influence na wa wonya mehwe wonka bibi nkyere me se woni me agya menya wo hyi menya wo boni bia ne se mpo bibi sei na wo ya adenti na wonka nkyere me na wo ya me santi eyemi ye ntimi bia ma no asema me ka kyere no ani se sa na ka kyere me sa awale force wa enye wo ya jimifo enti me kan ye no na me bra se eni kwan se me kan sa akere ne san se wo ye panyini na me se bra de wo ye na ye me hu de me nye enti na ma me kan sa na me de o me ye na o me yi ni firifie ho to ne me bra tena se ye na me bra so ni me wasi ni mo ana so ni me wo ba fie no why na wo ba si ni so obusua ben na wo betu nsa ade ma wo mo na Cynthia ni ya panyina wo betu nsa obusua panyini no o ne me o se ya akonta no se ni akonta no me
Kwa kumfanya anka wonyame de woyɛ no enkyere de woyɛ ntikiki na kyese awasa me bra ne ye be ma wo ba fam na wo mo nyanche wase wo de number ma no se wontini ne yentena se emi se ya no asem se de ne de baaye se de ne de baaye yenko da ye be o friend a ye friend na ade obenya ho ne na hia ne yesiyo ne ye kwa match ni mu ne ye koye afede o friend no a o se me drive o friend na o se me drive de bia kwa ni ya free drive de bia da o friend na po enmiro awie o drive sa be sinne o friend na o nteninka nti kwa mi ya free aba be she Ghana fitin January ni abedu ne me ya ye womi minti ni ku ne nka wonu so a o friend na o se me drive nti de me kan nyina ni se kwa mi ya free aba gina be si ho enfie nsumie so o se o wale ni bia mu a ba bia fa me no o fa mi mesi ho na wo nsume na sanya sa na se kwa mi ya free na adwene se kwase na obobu mi adima na di atira ho fie nsumie dia kwa mi ya free mi se mi ni mi ani di asase wo se su dia ya di ani asa esanse kwase abuo ya efie so e kama ni obi amana so mi mu awale me wo baba ya mi se dia wo pe na wo kwa me esi etiafo masemu ni masamu ni kwa mi rafo hamme what it me kwa me wo be se wo kume wo dia fa mi be si ho kwa me mi lesem bia me ka dia chiro mi si bia na sunne kwa mi yafi so ama me sunne fa me si ba bia wo so di bi si dia mi si mi anu dia enne wiase bu yankom atiefo dia me wo e kan na no mi siramu mo na ka bi na me na kwa mi yafi be si wo sisi mi na wo ya de ope na wo jan me woko masem no Aba Cynthia amen wo se hwan sofo na e ma back pass no sofo na de kwa mi wi afi ma ho me pa cha me pejo ni me pese me kwa mi wi afi ba bia wo ka bia hwe Cynthia ni wa mu ni so boga boga ena ya dai boga ena ya dai boga dai o sofo na de kwa mi wi afi ma ho me pa cha sofo ba ya me pa cha friend Steven Opoku Dana sofo kafa kwa mi wi afi a wote Holland ho na wo so Cynthia Ghana for mama no McLean mo ho Jake mo ho chese na kwadwo wo Central Police Station maso wo accident and emergency center ko for noche so mo bia tum hu ha wo mo nyina wo ho so Ghana for ma mo mpe boga na ye dan samika wana ko papa oso sofo ne friends your friend Steven Opoku Reverend Anapasa Bishop and Archbishop me pacha Apostle Pastor Steven Opoku then sofo Steven Opoku kacha ofa kwa mi wiafi ke wiafi ho Holland mami and anyambia na ke wiafi bampai bo sofo Steven na se ana then sofo kan me pacha na minnimu no me dia me papa ene sa pastor no ya me no abompa ya me ni ye bibia nti bibia che ni so che ma ya no me di na ya me papa prako pe nti me ni wo ni na ma wo ha na da ko ka kire me se no sofo ni nam me se me papa ni no me ni ye bibia nam he sofo sorry no way me pesa me baby sofo sorry no way me pa cho we nsi asori sofo anya boga bia ma me ni adwa sofo wo cheche boga fo me pa cho we nsi asori nti mo ne nam oni sofo ne nam na me ni bompa ya o park so ni ade ne ne yire ene ade nyina nti me ni o nyina papa ne de ma ye ba na me so me de na ye papa prekope nti wo na ka kire me se nyonku bi ne ba ono so ni bompa ya sa wo se won pa oba ma ne ware na me so wo se me ni asem enye bibia wo se me ne nanti ye me niku nti ni ware no na me se da papa yi de me ni no se wo oye nti wo de ware no na fa picture eye nti na me ni hampo na papa ne ne kika sa nti na setem bia na fa picture ye den oye no was wo de picture be ma no no so de ni dia bro sense wunnim no se de be ya be ma ne hu na wusu wa hu no na me see you nti na se me papa no minim se me ne na nanti ene ne yire ne ne nyina ya comment nya de se obi betimi obedi adeboni ebe ma me chese we de free Christopher sa na so kwa na di animu sa na me de right wa ko fa wa papa sofo ti se dia sofo ka kire wo no be ma ewu ni no
me ya na me busa nipa a wo ni no no utimi do no Mommy Ghana for me ma na bi manimu Mommy na bi ba ti dentina so for aka nipa yi wo na ewom de so for na eka wo se famfo ni bra na wo so ono so beje na di amount ti wo kwa me wiafe no oba esima so for na ama back pass den hwehwemu na wo ye fa kwa me ho so for de one ne bompa ye ebinum twa so for atro da se wo pia so for Steven akosemu so for so ye we de me ne bompa ye Holland oh me baba ma no ye Cynthia Warren den hwehwemu na Cynthia so wo ye ka papa so for de no Mommy mpache wo sa tam ni na ni mba ma ni ntino omode ne number ma me na me ne kasa no ni bisa sa na so for the number de ma wo na me ko papa no bi na ono fresi papa na phone so anam se edi science na so for say oh Cynthia e said de hwehwemu na si me ba me de wo mu aware wo Holland Ehojo Amsterdam pe edi sense na so for de Kwame Wiafe number ma hwe gidi for wonya ho ade ono oda phone so me ma nurse mi musa nti bebusa phone so phone e dia adre mo ye da na mutimi da wo phone so mebusa na mnyama ho me se edi sen so for na be mo counselor anasa mo patron we de wonim be ma no so for ye ntemgina for damond edi sen ansana so for be ma telephone number no se si gi wukuru na amahwe ma no enie edi sen Mommy edi be busumi enu ansa busumi mi na chese so for ye homework ni nyina wie me ba cha me busa o me ba cha na wo so den na wo so wa ye wie me de na minnim nti na minnim na chi enti time no ofro ti obabusa Kwame Wiafe na wan kasa wa wale pai ema dodo se na aba wakwa Mommy eni de mi bisa ni Kumasi bro no ben so no watra pai Amsterdam menye obi a metumi ni na di nkomo adi adanse se Kwame Wiafe te Amsterdam no oba bia ni na kwam utumi ye Mommy mi bisa onu emu mi bisa no wo se oni ne yire jai oni yire ewo ni nchen oni wo ba bia etumi de mi bisa ni bia de o kan no mi bisa ni bia de o kan no enti akiri na wo de ne number ma mi na mi hu na chiri biko bisa ni nia ba ko Solomon oni so se ni bla eni yire mi de o ka chira mi no okay den na hu Kwame Wiafe nipa hu ni no so for na ma back pass hu for den na hu Kwame Wiafe hu a na ye o sa we de obedo mekan eyodo ana anya bia mi musan say den na wo Kwame Wiafe hu asi wo pa no ana den na Kwame Wiafe hu wo Cynthia hu a oso do Mommy mpache wo mi de mi ye no ni hu no ma nya adwunu bia se e bia de we chinchina se wo wa ana wo yetieti ana ni wo fenti na ma me pe no denti na Kwame Wiafe denti na wo pe Kwame Wiafe ide de mi hu ye ni se o ya so oba wa ni ni de na mi de mi sa wa re de e ye wo do nti mi hu no me do no e na oni so do me ni ye nkomodidi a ye di na wo de do Kwame Wiafe me pese me hu nipa hu no sofo na akeka ebi o me ne Kwame di nkomo kwa ekire no ebi ane kasa anasa suban bi oda na den na ma oni anti na ni oni ne kasa dia ahoblase kasa se de obesi aye no chese wo kura no wo ka bibia wintimi ya no se de obesi akasa asiri aye bibia kire wo no anya sam keto allo kai me Kwame Wiafe asem o ka kire wo we de ye odo me dofo papa makuma mutofe papa bi be wa virgin girl do friend makuma mutofe na rabe so age so mira anu so ba sa se ye ko wo abesi ye ko abese ye ko makuma mutofe o se mira na se de esi ama papa no a kire no investigation ye be yansana o so padia so na counselor ati jadi papa wala tibi busa den kasa na Kwame kan ya Kwame kasa we die Holland pe atoma kuma so anana Kwame de obetu kwenti eja manya boga mambisa wa kwantra sam kwa de yanka kwantra sam den na Kwame obekai se Kwame kan we kire odokan see what's that see
Antina. Ti mama e ba wakwa mu. Na kwame otwa wo mu nyina. Boga ana ya dan. Oh mi so mi say hu ni say na ni afi nti. Wo nya fie say. Mi say na ni afi nti na ya dia. Kwame nya fie say. Obro duonum. Obro dia on carry you. Me man 57. Obetumi anya. Na wo so mi so mi 40. What will pain? Me pacha. What will pain? Me pacha David. Ti number no kodu kwame ho na wo so kwame de ba ho no. Kwame so no da phone so. Me pacha. Kwame so na fa so no da phone so. Time na o magana ne de na wo mi hu no na afi ansa na o bagana. Nti oba ye na obehu me no ono ankasa behu me nipadua ne ade na che se o so odi machi ko fie ti ye kwa abusuan ho ni wie ye no eye bibia na che se no de wo kaka kire abusuan ne se ye hwehwe me a ye hwehwe me firi ne ho isanse na yere ne me sa wo fa ade a ye wo so wo de kire fie nti wa fa me nti wo de me ba be kire ma abusuan na wa wale me eti ni ye fi ho ba ye na ye se ye ti se yere ni kunu nti awalefo bibia wo so mu ye bia no na menene ye enti okwa ofre ne ye kasa etowro bi adura ni mra otimi ni me kasa ene so ni adwuma mu wo fi a ofre eka bibia eye anka me Ghana nkasa bire nka bia metimbe ye beye se ene se de me party me pese me hwe wo ho a akodim ene adwumaden 7 years kwame wiafe ote Holland wode wa kwame mate se COVID-19 wabeka Ghana. Wabeka Ghana. Matisa wo won kan ti kwame. Baby a wo bia. Job yesterday. Me say jumade be na kwame de wo ye. Wani mi walansa. Wo bibia. Bibia. Judge we ene ya wada o. E ma tifli na me say. O ma ye so. Wo say jumade ana kwame aye waji wasi wo adwumaden be na kwame afe no ye oni me da ofunsu nyina oba Ghana oni me da oni me da ofunso oni me da ofunsu ye bu saw say ye to me da ofunso oni de oni me ya ofunsu nyina eye pa wote de pa na de ko oni so de na de ba na ya wo mame me be fra kwame be fra wo ne Sofa ona ye be ma me ye nye Sofa fa wo be twa call free Amsterdam na ma hwe kwan a bogafo ti me ne ma da wo Ghana ha e wo fon so na wo se ya wo de nwum to ase ye dumpo so ne hu be ready me be ne ntie na me se soja fo okro me fo kata na ni o ti okay get Sofa ma belly o me ga so bet me aye guys who twa call and say hello media right yanko enim see just come ne woni Cynthia ye no ye be ya trawo timotimi ye wan nyina wie na mo se egu a yes benka samu no twako no free Amsterdam mame hello Melia hello ne tizai oh nyame adom waye okay na ho mi ache oh mi ache yes Cynthia te chen maninyi so mame hello Cynthia kwame hello see ne tizai ke radio domboko okay ne Cynthia na se no ntu fi me kra ke ade no wan kwa adwuma na awo me kwa adwuma na ho donti masa be fie sa pacho bese me no twisi kakra kwa me na dia na okay dia me ntiase o ntiase se no ni mo do asem ma fie no pa ade bi ho utini ye na bro me ntiase so adai se me do ntira onse be ma de odo ba e che so ni tua ade na so de agina si ade na ese me o fansa to ade no so pa ho me si ya asemo fatu so ni do ne kakra na wo do ntimi da menna hello si jini so na ya ma osia chimi hello kwame si kwame la ni munya ni nti unka ni si mi ho ya ba kwame fare no fatu so si me to chesi jina ye hello si madam me dem nti de want to say ade na mesi ne kwa adwuma na sa ba wo donti ade na sore agina mami ni kakra si mieni so kakra mieni si mieni kakra e ma we ho me ba na mieni kakra wo fu yi so
na dan we say o ya ba na see oh kasami do see kasami wen oh odonti me da me na ode wa ma me wo me see da be no do be ba see Cynthia ade na briwo na de kwan busia me busia me see fashe to baje atopan fabra na wana mnubewu see why di dodo ade ora ho na situation mesa mo frefre me munya mo be study boga for na mo frefre me no munya ye po ebedi nkomo Cynthia boga na ya de yawe na kwa me ho asane no boko wa yesa fienso obaga na so no abetoka denti na kwa me say so odenzabe fie denti na sa kwa me say wo pa oyira wa ma na nya ho emfienso adwumaden walanto walansa fonso awoba ya sno toya na kwa me afresi anadwi de esiusi mami nkamada na so wa jinje ho Cynthia denti na kwa me se na opewo a 7 years went to me anya ho ade anti na me pa che wo na me ka ho asem kire no enti me frɛ no a na me ne ka ho asem wo se afi nko ade me ba meye na me see you oba na wo ka ho asem a wo se nka ya wo ya nka me to akwala ni dina nka maye ne ho maye wo ho ade epreku allo ya wuye ide nka ya awo ne mra wo de yenye ma awo ne mra me wa so wo ba wa chewa ha bi abosome anana wo twemienu wo ba na wo san akọ enti bi kwa omla no nanye time a metimi akase yewo yanyim ye ema minya 5 months ena nyinsen ne seye enti wo ka ho asema wo ka ho ade ne wasema wo si enka akola ya anse ya enka me ye ho ade pre ko na se tembia no wo ka ho ade na wo de enene number bi enti fi mienu nie ena me maame mo ba ye se me maame mo frɛ me se be me wo be hye ye da se wo kɔ afi obaba be ye wo ho ade dadaada obakɔ ye ntene nka nti ye mebisa no me maame ne sofo na nam no so ma mi hu no ene wo mo ba na nyimbo bisa se kwame woni mi anka ni sei se wo baji akwala na si ho saa na ade nti na dadaada wo meye no ho ade wo se eme ma baba mama ne ame kwa akɔbɔ me papa mama ne na ma hwɛ time a ye baba ba ye no ho ade na maye ena oka sa akire me maame mu no mu kɔe wo kokora no wanka hwi ya nkire me maame se ya na sei eni sa frase wa ma na me de oya afi we ni mani hu se last year no bai na hu na me hu ntina ema wa ma me se wa ma no me o ka kire me se wo ma Cynthia onye ne se bia wada suban bia di e de ache boga career fe na atenani so no me mpacha da bi me nyai suban bia di nkire no onwe boga cash me nya ne hwe me se bia o diske bia ba se Cynthia ye adwuma bi ma me hu ya na eja o de awasa osrem no me mpacha da bi ti wa hura denti na boga bensa o me nim adekudi enti a ema o yesa se wonya ne hwe won kan hwe no a block o me nya ne hwe denti mami me nya ne hwe wadwuma na ni ana me mompa de me hunu ni se ubisa ni sika se bia mi ye bibi adwuma bi aboa me a ubisa na osinsu otonso fam odene na wakasa asam na kire se ubeka kire ni se bia busumi wadi ni niska o kwame wasi mate eno anu no bi kwa 1 week ufrena ufrena wasi maye busy maye say ufrena wasi maye busy maye say sa na woye last 2 years na me ba no wanyini kakra OSS owe school na oyare ntina say amani memo ya dia ma me pa ufrena wasi udi epabesia fane kwa doctor wei ena kwa ye wei asa ni manyama senti bia emuye di September ni mu din no na chese me sere na me de akwara na ko doctor di ebedi ekura na edin mi kwa ji obi niema na ma yenti me ka kire na me yesa kwa mebo ame a o se me friend mi hu ni se asa emuye di na me no na obabu ame no be se na nyina akura no emu odi pa enti na ma o yesa senti onya adwuma na wafa boga na jesa boga na emehwew ma onya adwuma mami ni pa chewo na mi to force
enye se me carry bibia can also do how beto no so why you be why kwadwofo bi te se Cynthia boga na boga me ba yare boga mi asum yare boga kania kaba boga fonso bra wo mo bra wonke bia ma me da wonke me kania ka da edan ya mitim kura nyo ne han ma me edan ya mitim kura nyo ne han wonya adwuma me yamna so wonya adwuma mommy mi ba che wo mi se na me ton force eya tirimo dise me bi se ni bibia obema mi bie enti wa niska bia wa moska bia mommy boga yere se wo bre mi sika pa se jifa ye adwuma me ka kire ni se mi sika akola ne yale ye enti mi sika ya basa nti o moa me na mi fa nwura madwuma odi yo mati ase mi hu ni se so obeye na adwen se obema bio no so wansi mommy mi se sabusu mi sukura sha mi be go abasisi a na me e power me fa fitre ha o Soja for okrom you krom sa krom we mu na de ba wani abre Soja for okrom you krom wasu ama woni nyina kwafe no aye mobo awie yete o ma me pa cho e frame Joyce na sister bia na me ne kwa sorry eno ka che me se soja ne bi se adamfo no na adamfo no enti ompa obama no na isa ne yese saade ne obeka mama no enti bi mene isa ne kan no meti asema na me tena enti ekire no ena yejaye yejaye no obi anfre ne ho enti 2019 ni mu no ena start frame ena yese Joyce on frame ena me ka se na me yese ye mu yeja wo mu frame so me frɛ enti mo na no yese ma kwakɔ tena brema yo enti be hwɛ bebe ametie enti okan na me nko enti 26 August no what the tata me na me so okay 26 August je de den na tata wo ye no se me hwɛ bebe otie ena na me hwɛ me na se na me se ne saade ma akɔ hwɛ bebe otie so te brema UGC ma akɔ hwɛ bebe otie 26 August that day na Monday ena me call ho enti me koda ho ma ade achen na obi adano a wo kɔ hwɛ papa soja no wo koda ho ma ade achen sei o se ba hwɛ ba bi otie ana so o se beda to so ho ntentem so me ba cho enti me call ye no ena koda ma ade achen enti September mu no me nyame menses ena me fa afo na me frɛ na me say adon me ba ho me nya me hu me mantu me nyame menses so no was sa na wan kan kire me ene ya ne ebrane hu de beye enti eno no 5th October ana frɛ me say me mra na yen ka ho asem ena me call ye enti me call ye no ade achen ya wo say makota drew and makota drew say was yen say na early this next year that 2019 early next year metu kwan na me say me kwakɔ say no na de menya ma ntimi anwo ba na me no so bibie ubetimi awo ba na ma dwumu de na ma yage say ka me say no because me sua dwuma ana say so ka so tu kwan na wa hwɛ me a ho ba kyerɛ me eti me ba fie no ana me benu maduru no me benu maduru ase se wakɔtɔ bɔse soja ni na kɔtɔ bɔse dro de ama me ba chan eti me ba fie no me ye no ana moja kakra ba na me fa afo na me fo na nana me na me fa nana do na me say nana moja na kakra bo no say num dia kana me say madu anu nyina so moja na dia ba na ba no say ne saade a ene madam fo bi a doctor enti be se enko na agenda aseni ko dia kana me say agenda me gide che me say agenda say enti me enko enti me miska na me ko twaska na me hu say agenda wo ho a ana say ni ho a na me ka say kire no afrede ono a ma on frɛ me on sika on send me onya me hwe enti afede ye me ye na me sisa de me ko ne fi akɔhwɛ no enti de no me kɔ hɔ anapapa na me send a message say me gina gate enti omi wan fi me na me sa frɛ na me say me gina gate o ana me gina gate sese na me say me be say me hu de wo ka asɛm no akɔduru because say wa won frɛ me ana say me kɔ adwumu na me sa de a ene obeteme nka eti me ka so obeteme nka no ana me kɔ pɛ na adwumu na me kɔ no ka kyɛn say me pese me hu baby ode me kɔ because wa won ka hwɛ nkyerɛ me say me nim de agye so yɛ wɔ me yam say ase wɔ me yam say yɛ me de me nim ti de ka be ka kyerɛ me ana wo say Friday obe frɛ me Friday no wan frɛ wan fi me anti
12 November and I'm a corner adwuma won am kai stadia me call for MRS e won oye adwuma or dispensary home and I'm cause me ko to the panyin no aka akire no say ya obeti asema me no ka je me kwa na kumpanyin ka je panyin ni say me pa ocho many ado afefuru ba ma maduro se me nse no ba je ne ntimi ansiti me sro ene ne nkasa na ade no giri se ansay to one day me nkas on ware me ba on do on sha kra no because kwanda chi ne hia ba me fa me nkas on ware me ena panyin ne friend man ba afe panyin friend man ba ya wosian me kran ba ho na me nyem 1 month na me de ba ho na me 1 month say eti me anyem 1 month edi aba ho say me nyin sen na bro na me no abedegu so ahese na ase ekotwa scan na ma ekotwa scan na ade na me ram 3 months mu na ye 3 months 2 weeks plus 1 day afedi e ba ya wona ne panyin say wono obebema have sex a sa 26 no what they call 26 no next month 26 no and ye 1 month and that means me ma kwanyem that means an airbre no and ma then me sweep because ma let me know be obeka sem dia me na aka me kwanem nya me ho and you okay afedi panyin say was say abon ma me mani nti ko ni fie na and then ko kasa afedi free adona no ai me be fie me the place for beba me ba be DNA test me ye na me DNA test ni wi a we na say akwani me ba me please for acho ene ma ehunu me because ma na me nko na nko me no obi be defend me ho ene me dan me ni ba etimi bi ko fie no na ka me hwese nka oba ne bu ono be ba na nka de o kan ye na wa be ye afiri ma tena wo sa ma wo ma no me ka che mo ba ko se be ma na me na nyim no sen wo dia ye me wo se me sen ma sen nti free wo no on frame wo so on hwe me na mo fa ka sa ba atana na me na so ewu she fridge m eti na mo fa kora na esa ekwa ti mo fa na ye no se man se me na dawi se se mo fa so na ko bu eti na so me ni obi o de ba ti mo fa na ye me ene eche na no ana me bra so ni ha no me ka che ze bra se na be ma de me nti de ko na ka ko nti bra na ye ko ja me na me bra fa mo fa ko di eche na ye na e ko ho na sa de ne ko no na me ro me week mo me de ko akwo na Thursday ne ko ho ya kwa le sakoto panyin na ye de me kwa me ko ye no ana me ka che ne se da me pa cho me na mre bi me ba ha se ya me ka che se me ni adonyem no no se afi de makayo mo ne o mai kunya ne tenasi ana mo fa ne bi sa ka che ne se de ntia de ba ye nyina ne se me wo fa se ne se woni na anyem na ehwemu no enkoyi afi de fina no se an wo fa se no kra no nyinse no o ba me ho no nyem dada ye kwa twas kan kwa na 4 months na me wo bi ade na 3 months 2 weeks plus 1 day after could do 4 months nigga say ma wo twa trot me so me ye na me bra mo ka chene sadia say no mo fa mo ye no say sadia ne o ma ye nti on do pesa kakram na me ko wo no me toto me ho niema no be kakram na me fa ko to me ho niema ana wo say 15th ni we twa ne ka na bra mo fa mo say 15th de e kwa wa bi ko nipa ni week mo no we na ko 15th no no ko wa de no de kwa hwe ne ho ana wo say next week ana panyin de kan yin na eti ase enti ye buy the Saturday the Sunday when I walk am ye de me call hospital ho ye de me call ye emu ko na mo se tete ho enti me sa ba fie me ba fie ni 3 days na me sa call hospital we sa kan me sa call hospital enti me call ye no na e kan say emu ye dinti Tuesday we me sa anti Wednesday na pa no na de ka ko ma na me ho me timi dunya mo hwe me ye bibia ma nya ye ka cha da me srew mo ko twa me a me bebia na mabu because me ho me te dem I see so just about 3 days 4 days ni no me ho metra madam no twa hebo no me kwa agona government hospital ni ko twa me na ye yi akula no me bra fro ka twa say ma wa ma wona ko fu ne on frame podcast bi advice o bra say ye operation ya pa na say nya mpa ke say on fan say medidie say minidie bibia kajagumwe wanya fe say when you feel say 29 na soja ni wo a wo feel say we ba show 40 papa we so for real papa any more 40 years oba pro and am when sooner wo say soja ni no we ba show sister me chan sister me chan say ni fie oba bia di ho kan wo and oba fro say soja ni be say no mo no wo mo nim krom kra chaye soja ni be say sister amecha and empe oba ema no e wa chan na me bu sister amecha no ni fie mani ho kika ho ma me sister amecha ni fie mani ho na wo
and obe from say soja ni bi se mempa Obama nti wo bra Ashebu nti adenti na bi wo hon anka bibi ankyerɛ na akɔhwɛ papa yi na no mfemfemi no ansa watwe ama no wura ne dam akukɔ waka wanya soja single spine yima no ne nkɔ me say obi na say soja ni say ampa yerema no wakɔ hu dane dikan wura dam kuko me ba cho nya edane dikan no the 26 August na me call ho ne de ne atana da agya o se me wo tu akota na be fufura me nkwan we hum plan ya twinjae ne asa akɔ ne akɔtɔ so ye come first half ni ye break ni akɔ second half ada obo football me ba cho onu ka che sister me say a fedie wonka bi ma no me sa me ne nyina sa me tia no wona sister ne ka che ne say Oklahoma busuafo ansa Sunny on the line or call the later. Papa Soja, one man so yes, and call for friend on the line. And yes, we are from What's oko Sasania Mabra? What's a kememu hano? So be poor Bawaria. One says Sasania Masakuko, no accord, no fire. Now him. Say what friend dance about you called has not answered. Also you say no buy wonyam enyo no Timi busa na o breki ye no o kofa ba ma fufuro bi ma obo adwuma na sa na o ko soja wa na me ba so me kon de na me date obi a 2019 me date obi anti me sa every 2019 bang na me nyamense sa September ne sa manta me hu me menses ti o ko ho a wonyam ye denti na nko biom so o pe ba ware Oso akọ wura hokuko me call 26 August no na man ko na me call admenta me nya kwa me na man ko na me ofre me na me so me frɛ no enti me ka che ne se menyem no no ka se na me anytime me kan kire no yes anyi se na di say me ba sa September October no say me road 2 months mo okay Papa Soja ya fra wa homa so ye busy Minim na answer na no ya wind o ya no di nkobo mo me hra de Hello? Adobuate Bensi. Yeah. Ibasho Joy Sewani. Right. Sewa me pacho intima we ya yo me presi tu ma me hwe me. Me ni be me bia ka hu. Ma nko ba bia nsa na me ba wo ho. Oyerepa FM 100.7. Nothing soja ni te se rabe ya fe wan kasa bi wa pick call soja so di Hello? Adobuate Bensi. Yeah. Ibasho Joy Sewani. Right. Sewa me pacho intima we ya yo me presi tu ma me hwe me. Me ni be me bia ka hu. Ma nko ba bia nsa na me ba wo ho. Right, producer fa soja to so. Fa na to so, fa na to so. Soja, anya wo dia wo besa. Obasa wo dia. Na eye very criminal. So wonim say anya wo dia. Na koto abortion na duro say wo de ma obi ba. Onom so na adwum o henti wanom. Na moja na itu na say Yakopon amfafia. Ka be den. Criminal offense. Soja ni a okuta aboshe do be de to so amugbe huntia. Please try again later. The number you're calling is busy. Please try again later. Atijo, crofo mo friend no mame. Wa woni no bia friend no mame. Right, Tonenka, Otio, Tonenka. Adobuate Bensi. Oka che me se nyinsen ma se no because na mpese hu se me twatoro na ma kwanyema me hyew. Oka che me so be DNA test. E se be na so be DNA test nti me strobra. Oyerepa FM ha na me DNA test no bia hu se ma fo wachi.
Okay, but that's anti job remwe. Right, yensaka soja ni na edebeto so. Na boga ana ya dan ayi obinyom a wabo enye dede na obi ti akire ana oye ye nuanu mema no dodo na wa abrochire onnim se wonu oba na te dam yesremo program no de be ya manfo pe ana ye ya pamocho ye nuanu mema ye kununum wa abrochire wonu anim se wonu oba na te dam minima de ko minua panyi mekoso de ne ho dance ye ose me magana mefo oba wo bra me jame yire wode wo ye na bra bani o ka no kra dada e wo kroma no wode adura brochire enya brochire otie ntina wotie brochire so wo yira hweso na no yire no ntina ho da bia mo no yire no tietia wom atietia awire huom na mo pesika mo ba bema wotie abrochire wode 200 Ghana asando oba so fanya chop money sa Ghana ni bema ya ne neti ha ye kurunum Ghana fo ye nuanum Ghana fo mema atimi yisika saje dabia kwa ye 20 cedis abosom ye 600 Ghana amema bitimi yisika 30 Ghana cedis bema no kwa woni aduane ni bi na no ye ne ya ba ha IV bema no so oh dabia me 50 cedis IV kwa ka 30 cedis sa 30 cedis abosom ye 900 9 million bema mo betia ukaniaka obefile gas yamaw anya shiwuti ya obekwa drugstore akototi yade aduro ade abrel obeba bedin kwama kyesere oyire enti nipa ne te ho no oba no so woni yire a meslamo hwa ya papa ya wo ba mene na ya fa wade aka nta ya so ya kwachiman papa na simo kan na se me no oba ne na da oyanyamsuro ni yanyansafo wo bu no ho onwo no basa na papa ka chere say onye oba ne ho de a obadu hakura na wone ne na obemma na busuafo nyansafo so be ho de wo fa snap ba ko fa sikata fa bia savlipum ade akwaji wo ba si wo fianso abusuafo mo so mo ka no kura na mo te abusuam mo hweye wo yo batan wo ye nia ka no kura The number you're calling is busy. Atija, hello. Later. Hello. Antina John Kajagum wate akasimanum Kajagum Antina ana ni amabumi o Kajagum remi nimpasi ya mome asojafo uladi Yesu Antina mfa to ko Amaraga market aya Tafu market ana Kronom market ya mfo center o nyino ma bia bia tumu dia to Oyerepa ya sam keto kore mo mabaso Antina Soja ni die anka wo de ye nimise no kure ene adwuma pa na wo ye na wakwanyem minia bai se onko yi se nu na wo ma me yi ugu ya anka wo ne so bai soja ni a wabo se evemfimi ante na di sana mame okay ma me yi ni gu ya kan se wa bai soja penna wo to o fa kura wo so wo hwe no soja ni appear yourself okay medas 0322 494771 hello hello Hello. Pacho din Kajagum Pacho Veronica Fasten as far Vero ya chacha mo yanko Ma me say ena awie me ra ho pa yi oba onyim nanim ni kuno his papa soja and to be so oba obetimi anyim de ababa be so ye flow so wompa da ba ka so ye so ye emla no ye na edi uti so ye be ka tuwa right Veronica Fashion for no hello I see you so mama hello mama kuma se jadu wa atata matutio atutu manenko form ana matutio na me sika mu ntafata me Tofoba Kajagum ne enko Zafa phobia omutie wa repair we twede mpoja me wonsira mo mama wai she antina se de dombo abeka ye ewi ase na ye wono mema bi fa wo mo wudi sanka radio wa ma wi ase a anka wa le mo de wo besi bi bu ma kwase ano ho ama de wo besi bi bu ma kwase ano na da bia me ka asem bi se ewi ase wo wo ya madia na wo se wanya na dufo de wani mnawie wafa ni bi eti anko
Aye, me dance. Kuma say je. Me dance. Who me wate? Num so mam na take care. Hello? 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 Pachodin. But your friend has not got to Banjana. Kaja gum ni anko. No, I so the near to me are okay, dear. A man I go the animal appears to you. A war on needs no order that I know the question by man. It was near my palm. Okay, 0322494771. So about no so nyane also wa go brand ko ediani. Hello. Also bra. Hello. Hello. Pachodi. Bibini Petini Espresso. Bibini yanko e. I've been Dr. Sewa Donko Tapupa Uncle the next man. Oh. Hello. Hello. Pachodi Kajagum. Nimiaba. Na hoye dio. Kajagum wate. Nimiaba die temi na ni se Ghana hano. Enye no discuss ndia fe ha. Ya ni bitam fe ya jene makani ma. Etu obe di oti wa wu ken na enti pati ntina be mani be fi obe se wo pe. Na wa tinye no ku se ni bi anya we. Na wo kwa wo ti so pe ti kwa ko ni be man pada. Enti na wo ti de mo ma jene nko. Ya na mo kana fese no. Oh, sopi wakani impresa se awade negu no akwaka wakwaka ne be emprenan. Ayeyi. Eti sawo ba ni se wutu hofu ana wo kosia be ma no wo ma so ni be mu a ana be ma ne be ho ade aka ye be sisi. Enta ba e wutu se ni bi ni so fu. Okay, yeah, that's it. Hello. Hello. Hello, man. Pachodi. Hello, na bombi se. Tadumo Kajagum. Yo, me ame seta am no ko. Ebe na ye be. Me a friend me nua ba yo tu. Sisi a me nua ba bi fra na o kan se obe onyem no num. Titu ho no na nye ne. Ene de wi mu aye hu. Wa mo ni ana ho a ye de ses be da na o tell. Nti no mesre nhwehwe mu de mo yan hwehwe mu yi. Wo m so yo sre ni. Oye bambo ni de. Na so ade e fo de ebi an wo mpe. Nti we fo na de ko mo so pe. Mo so be di ama. Okay. Hello. Hello. Ane so kakama yen. Yentonka o. Ese mo na mo ti si bi ara so jere no di fo. Okay, me da say. Hello. Say the also say papa so jabe bon abati. Me Pachodi. Patrick ni. Oh, ahin say bon so mi yanko. Ai, atonsu market for mba ni nyina so mo bo abasu pa. Na mpapwa fu mo de na tese. Be pie wu ama o. Nti o mo si nyame hira wate. Amen. Nkoso. Mo na mo tie abrefo. Ahwe nsem ya esi ya. Na so de ni mo frɛ no a won pɛ so obɛka sɛi. Ni nyina mo ni awadi because enne so de ni bi ya ade bi. Na no smart ya se obi na bɛhwɛ. Ta o si pa mani pa ni ehini mo tintifi. Na wo so de ni wa kɔfa obi. Na wo di se ya ye ne dia. Atmi encha ye etu ntimi nkata. Omra fom, omra ma nana, maame na, ene na lawyers. Patrick, that's it. Right. Last caller. Yako Spain. Hello. Hello. Good afternoon, Mamena. Good afternoon, Pachodi. I am from Wako. The Kata Free Spain. Kaka mechanic says, Soja for no Musuba no. Ebino. What is Ebino? Jonathan, then in more on a tabia. Now, unim abamra, not to be young, get night, get off the way. Not to eat the sad thing with dinner. Then that's fine. Until the film with Bruno, and I'm more on a tabia, and I'm chin too. Because my back, Anna. Soja, you be back at Amisa, Musuba, no. See for my head. Hello? Adobuate Bensi.
Yeah. If I show Joyce Eleni. Joyce. Sewa. Me pacho inti ma way ya yo me pressing to mama hwe me. Me ni be me bia kan hu. Ma nko ba bia nsa na me ba wo ho. Right. Hana Brami akwan ne ade dwumadie ne nyina si ye call Charistic Ventures na yakoji no papa Adoboate Benson obana wo budi echedi yo ada for story ya hwe na me bisa se soja nia unimu mra unimu abortion so ka ho ukosua training yesua abortion so e ka ho na soja ni dia nka mra bi ama ho kwan se obema oyire anawo pena abortion aduro so onnom na onyi akola no na onso aware anasa onso awo a ka obefre so omra ofie ka obefre no obetete na so omra ofie o mesra o ne de bia mekase oye bema bia oye bia so onso awo a enkodi na enwo because unye dia wudi na wudi gumu no de bebe try nyinsen akola ene beba empena twe bibi papa bia animo de woman ne akola ebebe mu ena yemfa so de ema oba ne bema nyina enti so obekwa akodi na abawa ne banyem na abeka so oyintungu de eno de nyene kwan so a ida so oyi no 2 things so ida so obewu oni akola ne nyina bewu anase onu obewu ama akola no po abasase so 2 things abortion enye ayo enye agudie o abortion wowe enye agudie enti se na wo ba mpe o dangerous ankasa ensmu ememe binumu de minim ayamo fa ne se abortion ayese ne ye menstruate now se denyo minim de na ememe bimu omodwene na de ebekọ akoba se wo no oba anyem no ma na duro na onim pains oba no be fam onim yawa oba no be fam esense na wo mpo aka wo abortion no esense na wo aka wo inti munya nse mu ne ma ne nyem a amoma omaduro no mu yi na amoma omaduro no mu yi na bi mu nso wu fam no munjai se ye easier anka obi ko yi nyinsen a ko onwu anka onwu moje be firi no ho aba ene yawo beti arofo mema bi mu mesanso mo system adwen why na abortion wo hoi yenye agro enye agudie ayi se ni yenyi awaka wona okwo no ntaye mama mfa bibi trasa se redie se abortion de enye ya ene koyi ene ma to adro beji koyi ene ma yese be fa ko ene say ti wenyi de ene me no wonwo munja stories no nyasa nipa mo fa na so nyema mo hwe no because only net so na nyinsen be mu no na wo ye wasade ade nta nyinsen ko be mu dia na ada no otan ene meme bi mu so mo so munya tu kwan kakra bi amutu moto kakra bi na yese munni moyire no be me bi wo ho kwa brochira acha 2 months 3 months aba be fa na ire ade ne ko enso bi mu ntisa ebomu dia chese omunya ye ya omunye sika mo husika nim ya sin dia sanet ye unyanye sika na chire dia unyo sika no na chire yese beme bia ni won se ya obebo sa abre ya brante ya boy ebi mu beye bi mu so nye ankwaja wo yire e wo Ghana o sa ba so aka frɛ ne mpoka se wifi ma bawo no ko wan frɛ no wan nye ne hwe obehu nso a pensemfu bi a wo sa kekekeka e mama ho kwan sa senti ko brochira ja wo yire ana wunye ska na ska kakaba onse ma ja wo yire to ne twene na busuafo bi mu nso
Eni eska kakra ba omu nua nsem die ne na omu so mai kokoti omu die chire kuntan ene de be man be ka bia na odi achire ye nipa no be ka bia na odi achire se papa o se boni o no mu di achire esansa omu nko na omu de omu bibi ko outside adofo video ya wa hwe so wo ko outside wo to acha 3 months 4 months but na be fa oyerefa na ko because so outside so ti so oyere no o twemplan o Ghana wo so be ya wo ya sanya monso mo twemplan na se bi sa ye ya no nti ko be fa oyere na fa ne ko ompe na ka wo nware no ompe na ka wo nware no ene soja ni e wo so mo ntwe na so o so mo ntwe na so pa soja ni mbobra bisa soja ni mbobra bisa mu nipa na mo buon na mu jojo mu ti sene mwenya obi adafo me du besia aha na me du besi media na ohima bless makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.